بسم الله الرحمن الرحيم Eng şefkatlik, eng mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. حميم Hamim. عين سين قاف Ayn, sin, qaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم Mutlaq g'olib, hikmet bilen iş qilg'uchi Allah sana ve senden ilgiriki payg'ambarlarga mushundoq vahiy qiladi. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم Osmonlardagi şey ile ve zimindeki şey ile Allah'nındır. Yani Allah'ның mülküdür. Allah'ның tasarrufi astıdır. Allah üstündür, kattıdır. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم Allah'ның kattılıqıdan osmonlar yuqori tarafından yerilib ketishga tas qoladi. Farishtalar Rabbiga tasbih aytadi. Hamda aytadi. Yer yuzidagilarga mag'firat tilaydi. Bilinglarki, Allah haqiqatan eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل Allah'ını qoyub batıl məbudlarını iyi qılıb alğanlarının əməllərini Allah küzütüb durğucudur. Sen ulağa hami eməzsən. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير Mekke ahalisini ve onun etrafındakilerini agahlandırışın için, kişilerini kıyamet günüdün agahlandırışın için, sana biz muşundak Arapça Kur'an'ı nazil kıldık. O günde hiç şek yoktur. O günde bir firqa kişiler cennette ve bir firqa kişiler cehennemde boladı. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير Eğer Allah halisa ulani yani bütün insanlarını elbette bir ümmet yani bir dinde kılattı. Lekin Allah halıgan adamni rahmetiga daxil qiladi. Zalimlarga hiç qandaq ige, hiç qandaq madadkar bo'lmaydi. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير Belki ula Allah'tan başqalarını igi qilib oldi. Faqat Allah igidir. Allah ölüklerini terildirdi. Allah her narsega qodir. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب Sizler din üstüde
ve uningdan boshqa nimali to'g'risida ixtilof qilsanglar, uning hukmi Allohga oiddir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, ana shu Alloh mening Rabbimdir. Uningga tavakkul qildim. Hamma ishda Allohga murojaat qilaman. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah osmonlarni va zaminni yaratquchidir. Allah sizlarga öz cinsinglardan cüptilerini, yani ayollarını yarattı. Hayvanlarımı öz tipidan cüptilerini yarattı. Bu arqılıq Allah sizlarni köpeytidi. Hiç şeyi Allah'a oxşaş emasdir. Allah hemmini anlap turğuchidir, hemmini körüp turğuchidir. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Osmanlarning ve ziminning xazinalarining ochqishlari Allohning ilkididir. Allah xohlagan kishining rizqini sinash yuzasidan keng qiladi. Xohlagan kishining rizqini baloga mubtalo qilib, sinash yuzasidan tar qiladi. Allah haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Allah sizlarga dindan Nuhga tavsiya qilgan narsani, sana, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga biz vahiy qilgan narsani İbrahimga, Musaga va Isaga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi. Sizlar dinni barpo qilinglar. Dinda tabriqchilik qilmanglar. Mushriklarga sen ularni da'vat qilgan narsa, ya'ni tavhid ig'ir keldi. Allah tavhidga xohlagan odamni tanlaydi. Allohning taatiga qaytadigan odamni tavhidga boshlaydi. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. Yahudi, Nasaralar qatarlıqlar ularga ilm kelgandan keyin, ya'ni ular Rasulullahning haq payg'ambarligini bilgandan keyin ondan o'zaro hasad qilishib firqalarga bo'lindi. Agar Rabbingning ularni jazolashni qiyomatgacha ta'xir qilishdan iborat so'zi bo'lmasa edi, ularning orasida albatta hukm chiqarilib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni ular tiz halok qilingan bo'ladi. Ulardan keyin kitobga varislik qilganlar, ya'ni Rasululloh bilan zamondosh bo'lgan ahli kitob haqida qattiq dargumondidir. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم
الله يجمع بيننا وإليه المصير. Şunun üçün, yani dinde ixtilaf qilishqanligi üçün ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, barliq insonlarni to'g'ri din asosida ittifoq bo'lishga chaqirgin. Buyurilg'ining bo'yicha to'g'ri yo'lda ching turg'in. Ular, yani mushriklarning nafs xohishlariga ergashmagin va aytgin: Allah nazil qilgan barliq kitoblarga iymon etdim. Aranglarda adil bo'lishga buyurildim. Allah bizning Rabbimizdir. Sizlarning Murabbinglardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zlaringlar uchundir. Sizlar bilan bizning oramizda jidallashishga o'rin yo'q. Chunki haqiqat oshkoridir. Allah qiyomat kuni bizni hukm chiqarish uchun yig'idi. Ahir qaytadigan joy Allohning dargohidir. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Kişiler Allah'ın dinini kabul kılgandan keyin kişilerini imandan tozuş üçün Allah'ın dinide husumet kılışkanlarının delilleri Allah'ın dergahide batıldır. Ula dünyada gazap kuçuraydı. Ahirette kattık azap duçar buludu. Allahu'llezî enzelel kitâbe bil hakkı vel mizân ve mâ yudrîke lealle's-sâ'ate qarîb. Allah kitap, yani Kur'an'ni hak bilen nazil kıldı ve adaletini nazil kıldı. Sen nimi bilsen? Kıyamet yakın buluşu mümkün. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Kıyametke iman etmeydiganlar onun boluşunu aldırtıdı. Onunla iman etadiganlar bolsa kıyametten korkudu. Kıyametni hak deb bilidi. Bilinglar ki kıyamet doğruluk mücadele kıladiganlar elbette çoğunkur gumrahlıktıdır. Allahu latifun bi'ibadih yarzuqu men yeşâ'u ve huvel kaviyyul aziz. Allah bendilerge köyüngüçüdür. O xalıgan ademge keng rızık beridi. Allah güçlüktür, mutlak galiptir. Men kana yuridu harsal ahireti nezid lehu fi harsihi ve men kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha ve ma lehu fil ahireti min nasib. Kimi ki özünün emeli bilen ahiretinin savabını közlese, onun savabını ziyade berimiz. Kimi ki emeli bilen dünyanın menfaatini közlese, onun tilgen menfaatinin bazısını berimiz. Onunla ahirette savabdan hiç nesibi yok. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ulanın Allah ruhsat kılmagan neslerini din kılıp bekitken mabutları barmı? Allah'ın ulağı berildiğin azabını kıyamet kişi tahir kılış doğrusidiki hükmü bulmasa idi, ulanın arasında elbette dünyadala hüküm çıkarılgan bulattı.
özleriga zulm qilg'uvchilar, ya'ni kofirlar qattiq azobga duchor bo'ldi. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Kafirlarning qiyomat kuni dunyoda qilgan gunohlarining jazosidan qo'rqib turganligini ko'rsan. Ular mayli qo'rqsin, qo'rqmasin, jazo ularga cho'qim nozil bo'lg'usidir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar jannatlarning bog'chilari bo'ladi. Ular Rabbining huzurida xohlagan narsalardan bahramand bo'ladi. Bu katta in'omdir. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Allah iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan bandalarga ana shu in'om bilan xo'sh xabar berdi. Payg'ambarlikni tabliğ qilganligimga sizlardan haq talab qilmayman. Faqat tuqqanchilik haqqi uchun meni do'st tutishinglarni, ya'ni Rabbimning da'vatini yetkazishimga chiqilmasliginglarni tilayman degan. Kimiki biror yaxshi ish qilsa, uningga biz savobni ziyoda beramiz. Allah haqiqatan eng mag'firat qilg'uchidir. Az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. Ula yani Quraysh kafirleri u yani Muhammed Allah'a yalganını toqidi demdi. Eğer Allah xalisa yani ula guman qilgandek Allah'a yalganını toqigan bo'lsang, senin qalbingni pechatlab etgan bo'ladi. Allah batılni yo'q qiladi. Payg'ambarga nozil qilgan so'zlar orqali haqni haq qiladi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilib turguchidir. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Allah bendilerden tevbeni qabul qiladi. Yaman ishlarni afu qiladi. Qilayotgan ishinglarni bilib turdi. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. İman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarning duosini Allah icabet qiladi. Kamoli fazlidan ularga savobni ziyoda berdi. Kafirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Eğer Allah bendilerinin rızkını keng qilsa, ular albatta ziminda fitne fasad teriydi. Lekin Allah xohlagan narsani o'lcham bilan tushirdi. Allah haqiqatan bandalarning ahvolidan to'liq xabardordir. Uni ko'rib turg'uchidir. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Ular yağmurning yig'ishidan umidsizlangandan keyin Allah yağmur yağdırıp berdi. Rahmetini yaydı. Allah hammaning egisidir, madhiyaga loyiqdir.
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. Osmonlarning, zaminning yaratilishi ve u ikisi de candarlarning yeyilishi Allah'ның kudretinin delillerindendir. Allah eğer halisa ularni cem'i qilishga qodirdir. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Sizlarga, yani jininglar yoki melinglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Allah nurg'un gunohinglarni afu qiladi. Afu qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulmas edinglar. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Ey müşrikler! Sizler ziminde Allah'ın azabından kaçıp kurtulalmaysızlar. Sizlerge Allah'tan başka hiç ige ve medetkar yok. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. Denizde katnıgıcı tağda kimiler Allah'ın kudretinin delillerindendir. إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Eğer Allah halisa şamalını toxtutup bitedi de kimiler denizin üstünde toxtab kalıdı. Bunun da qattiqlikda sabır qılğıcı, kengçilikte şükür qılğıcı her mümin için nurgun ibretler var. أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Ya ki Allah halisa içideki kişilerin kıygan günahları tüpeyildin kimilerini boran bilen alak kılıdı. Allah nurgun kişilerin günahlarını epu kılıdı. وَيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَح۪يصٍ. Bizning ayetlerimiz üstüde mücadele kılıdığanlar özlerinin Allah'ın azabından kaçıp kurtulduğun cayı yok ikenlikini bildi. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذ۪ينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. Dünyanın nimetlerinden sizlerge berilgen her kandak nese dünya terikçilikide faydalanıdığan nesilerdir. İman etkan, Rabbige tevekkül kılıdığan kişilerge günahi kebirlerden, kabih işlerden saklanğıçılarga, dergazep boğanlarda keçire alaydıganlarga, Rabbinin davetige avaz koşalaydıganlarga, namazni ta'dil erkan bilen öteydiganlarga, işlerini meslihat bilen karar kılıdığanlarga, biz rızık kılıp bergen nesilerden sadaka berdiğanlarga, uçurgan zulümge karşı turalaydiğanlarga, Allah'ın huzurundaki savab tehimi yakşıdır, tehimi bakidir. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
Bir yamanlıqning jazosi shuningga o'xshash bir yamanlıqdir. Yani sana bir kishi qanchalik chiqilsa, shunchalik chiqilmay ashirvassang bo'lmaydi. Kimiki intiqom ilishga qodir turug'liq afu qilsa va o'zi bilan yomonlik qilg'uchining orasini tuzsa, uning ajrini Alloh berdi. Alloh haqiqatan zulm qilg'uchilarni yaxshi ko'rmaydi. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. Zulmga uchirg'uchi odam intiqomni olsa, uni ayblashga bo'lmaydi. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Ayıplanadiganlar faqat kishilarga zulm qiladigan, ziminda nohaq ravishda fitna fasod tiriydigan odamlardir. Ana shular qattiq azobga duchor bo'ladi. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Kimiki aziyatga sabr qilsa, Allohning roziligi uchun intiqom olmasa, bu albatta marg'ub ishlardandir. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ. Allah gumroh qilgan odamga shuningdan keyin hech ega yo'qdir. Zolimlar azobni ko'rgan chaqda ularning dunyoga qaytishga yo'l bormidi deganligini ko'rsan. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. Ularning qo'rqqan, xorlangan holda devzaqqa ko'zining quyruqi bilan qaragan holda devzaqqa to'g'rilanadiganligini ko'rsan. Mu'minlar shubhisizki ziyon tortquchilar qiyomat kuni o'zlariga va oilasidagilarga ziyon solg'uchilardir deydi. Bilinglarki, zolimlar haqiqatan doimlik azobdadir. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. Ularga Allohdan boshqa yordam beradigan do'stlar bo'lmaydi. Allah kimni gumroh qilsa, uni dunyoda haqqa, oxiratda jannatga erishtirguchi hech yo'l bo'lmaydi. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Allah tarafidan kelgan qarshi to'g'ili bo'lmaydigan bir kun kelishdan burun Rabbinglarning da'vatini qabul qilinglar. Bu kunda sizlarga qochadigan joy topilmay qoladi. Qilmishinglar nomi amalinglarga yeziqliq bo'lganligi, a'zoyinglar uningga guvoh bo'lganligi uchun sizlar uni inkor qila olmaysizlar. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
فإن الإنسان كفور. Eğer ula yani müşrikler imandan yüzü örse, biz seni ulağa küze kılıp evetkinimiz yok. Senin vazifen fakat tebliğ kılıştır. Eğer insanga bizning rahmetimizden tetişsak, hoş bulup gididi. Ularning kılgan günahları tüpeyliden beşiğe birer hadis kelse, insan tolumu şükürsüzlük kılgıcıdır. Lillahi mulkus semavati vel ard, yahluqu ma yasha'. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Asmanlarning ve ziminning padişahlığı Allah'a xasdır. Allah nimini xalisa şunu yaratdı. Xalığan adamga qiz farzand ato qiladi, xalığan adamga o'g'il farzand ato qiladi. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Yoki ularga o'g'il qizni aralash berdi. Xalığan odamni tug'mas qiladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Allah her qandaq adamga faqat vahiy orqali yoki parda orqasida yoki bir payg'ambarni avatib o'z izni bilan uningga xohlagan vahiyni qilish orqali so'z qilgan. Allah haqiqatan mahluqotlarning sifatlaridan ustundir. Hikmat bilan ish qilguchidir. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, amrimiz bo'yicha sana Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini o'qimayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan bandalarimizdan xohlagan kishilarni hidoyat qilamiz. Shak shubhisizki, sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. O osmonlardagi ve zimindeki narsalarning hammasi o'ziga xos bo'lgan Allohning yo'lidir. Bilinglarki, hamma ish Allohga qaytadi.